jing don kamin sim kut jing mut bat ka jing len la de jong nu breu ban ya kun ban poi shaka thong la ha ka no ka kam bun zin hi ka wan ra u so ka jing job ha ka jing im ka jong breu halor ka ne ka benta ka Hills News Network ka wan ra shapi ka khobor ka bai de bat ka jing yai den ti jong wei ni ki sam larang pa bat kum urang ele kai ba wat la pedeng ki ba bun ki jing nrai leng ba ka jing kut jing mut bat ka jing len la de bat ka jing tre shitom ka jong u kala penlong bo poi si kerdan ki ba shejrong ki ba long shisha ka burom am tange ka yen ka shnong ka district ka jela ndre wadi ka rihi bro ko we new de samla Francis Mayong na ka shnong mau ej ka ba ha po West Castle district bolong we ni ki samla bolo poi ka kerdan ka ba shejrong ha ka bai de bat ka jingele kai martial arts new samla uderu ubrang shuyo takamarupa ha ka jingele kai martial arts Jeet Kunedo, aka third international Thai Arts Game and Festival Arja Katra ha Bangkok. But uneu samla ulayoru ka kerdan black belt aka Shaolin Kung Fu lingba ka BMAA Martial Art Academy Guwahati Assam haus nam Arja khat nyau. Halor ka ne gijingya lenti ke jong u kum urang ele kai martial arts nakaliang jung ka Hills News Network kalayoru bania kren bat u. Tong aniat ko sedang mak. Adik sedang pembawa martial arts. Sedang nanti sedang baik pemberi sejarah pemberi nasional lajam kata kapor ibru senang kami pa jungi kim patik sang kana martial arts no kalong kuno muat baik kata martial arts kada tangban ya so breu ya bombreu banyak pen martial kalong kata perkom dino tiba lek sa martial arts kamu kain baik kinang martial tiba kunek taik mo iban rakor uwan kayo way star na Assam de Manipuri Syam Kumar Singha asnam kadre kita sinong ka khang harket hardang takor te untahing nila suya praktis hari-hari buklal jadin suki hadin isnam kadre kala su long unta ado isnam dai hajar mulai sedang biang takbor kita bila kamsto basnam kamuro te bila ilat ini benilai kai mulai terus mulai seperti beringin tepat kumno banlik simpeta syawai kala syukur ke nasional namar betinang ulang jemi kim dei giba yo i jengai kim dei giba lanang lastak dei giba la kulega takbor te kala sulang nak ngisu nang tang nasional lajong hadin katu dan wilayah penduduk perlok hadin kadang wilayah wat lek khamsa yasim betah hadiwe pat di ba jarba tenaga masyarakat praktis dan sementar mereka syong ke musim jongbreu lada ki pen syong nia ki syong rem kalade tenaga sport kai jing toy undai tang kata yo bisa mo dari kaba kor ada cepat ya buat kaba angam marwe ngasngo ba penlajar nak iki bosnio bijing bam bijing di bosnio ngala lekai haka national level ro legal ya din betul ngala subjek pun lekai sabab international kata bila jet pun lekai Malaysia international martial art juga Thai atau Thailand haka national level ngala yo ya ka gold medal batka bronze medal buat hadin betul hak bang ya lekai hak international level pan ngariam aku final ngayo silver medal napo Bangkok Thailand kom bang ayo i tamang nepo West Castle anong stone ka bang ayo i ibun ba ki bro ki bodon ka sap ka pang mo ngai i khantam haka put ka tem karwai ka siaw haka syak ibun ma ki ba don ka sap ka pang nepo stone aku deh spot bismi uman tentu ba di ban simhi dalam keliti ban semeta martial arts ngomong ba kidai barok ban yale martial arts kana ka sport ro ka dei ka ai jing toy na ta metro untang akan tu ya barok ba kidai ban semeta hakim sport kantam ki na samla mo ki dron kalawe cekmat kalong
Kita ban yarap ya kiwe kamtam ki bom don lat don tingaru ngalong we bom don lat bom tian ring lapoi kane level masneu ban ai min sim ya kiwe bom song na wan taro don ki ba seng tenat bom lek kai kane martial art ngasu hi kai e ki dah kong kata ngadon bom sim re la data lat kompling am la kom le e do manta re ko plan de don